Mayam Bukram Zari don't imperial impact news ni Raj Nongthombam Manung Huna Hari but 360-degree analysis of news and events the Mayam Butram Nokchari. Tham Mari Helak Laba, Thamanga running, Changjan Liba Manipur gi crisis, Habatare Masigi, solution si Kari Wagadagi Habigi Wahang si Hangar Paset Maquiram and Habatara solution Amaboire, Hari solution si Delhi degi. For Kaduribra, Delhi, the airdrop to Guduribra, Kogi local soil the Gidi, high solutions later, having Matang Setang City, Ninikimang, the Havi Hoki, Yumsakan Mita, Kanajakibale, will the solutions be airdrop from New Delhi? Adu Ngasigi, Kanajakaduriba Sina, quite a palmy bus solution as Sicarino. What should be the solution? Aduga, high bus solutions in a do solution Amadi or Tonganba, short term, mid term, long term, gi me and the Matam the solutions say, Magi requirement Matungina, short term Mayama, solutions Mayama. Laidori Haitare. Hariba solutions in a say short term boiro, long term or mid term boiro. Hariba solutions Mayamasi, Karam among the how should be the solutions. Hariba solutions in say Karam Oigaduribano, Karam Porkadurna Habimagi modus operandi, Hibama, Changi Habitare. Hariba Mayam sing Simatang, the Maru and Harabako journalism gi basic natraga reporting power report the basic way we say 5 W's and 1 H. Then Hidi WH question has any Wahang Karang Matokare, Wahang Taru Hangtare. Hangadru has a ham, but the who say solution palm is a canano. We the people of Manipur, Manipur give me arms and any solution, Matautarisi. Other learner solutions a canana porcaturi, stakeholder, second part. Who's the second part? Say stakeholder. Stakeholder Karawaduri, Maitegi leaders, Kuki leaders, and Naga leaders to them Yauduni, and Maruena state government, Amadi central government. Hydro Mayams in a stakeholder Orga, Manipur solutions in Mayams Portuni. Second question, the second W hatare, what? What have these? Karino Pamis, solution Duni Pamis, Aduna solution say short term, mid term, and long term Tongan ba, Magi Miengi, Amagi Nitki Matungina, Hariba, Tongan ba solutions in C, Mato Tagani have home Duni, Adu Home Suba, W Sena when? Karam the solution is Matau Taribano. Already late, Yam Thingre, Aduna, right now is the right time. How is it quite the right time? Ni solution Puranagidamakta, short term or long term or whatever solution Uduri Mayamsi. Right now is the right time. Marisaba questions in where? High solutions for Nabgidamakta, Karai the Tobutari. Probably New Delhi and Impal the Yargasu Impalda, Adugo Impal, Legi Kara Nagna, Manipurgi Mapandi, but neutral area that Togana Guwahati Lady, Northeast, any state, Kolkata Lady, Hariba Mamsingasida, Chatabaya, Havatari, Hariba dialogue saying, Hariba, solution for Nabgitapatom Mamsingasi. Aduka Mangasuba, W Hatter, why? Karigadamata solutions in Simatokari. Very obvious. Hangrasu Abu Hangni. Karigidamata Haitar, peace palmy, normal se Hanagi Punsi Mahindo. Isam na chak chaba, school chatpa, Ishaisagi Totoba, Aduki normal life to the English labor palmy, and livelihood. Akogi Sentum Laka, the Tabakram, Madu livelihood, restore to Bapami, and most importantly, state economy and development to Amuhana. Magi track the Lahan, Matotai, Masiki the Makto solutions, Mayam Matotai. Adu high solutions, Mayam Singasi, Karamna Porkadribino. That final question, that is H question, how? Karamna Prokatake modus operandi, Yam complex over questioning, how Karamai Prokati has Yam complex over Adu Sigi complex oiba, modus operandi, how se Karamna methodology, methods, techniques, Porkati Hatadi, probably only God knows, only Prime Minister Narendra Modi knows, only Home Minister Amit Shah knows. Hariba Mamsing Sigi Matang Sidak, Kari Oigatage, solution Kari Oigatage, Karamno Oigatage Habsigi, entire Magi dynamics in a Sigmatang Kanan and impact news key. Manung Hunaka from the links into Liberty joining us tonight on Manung HUTNA Infal review of arts and politics key editor was Pradeep Phanjoubam Hamto Pradeep. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us, social scientist Dr. Dhanabir Laishram. Welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us, Manipur University Department of Law Head and Associate Professor Dr. Y. Premananda. Premananda. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan basi was Dhanabir Dagilak. Raza basically any conflict see solution propungatani. Solution proposu dialogue matra di proposal na deko. Aduga magi each of the group ani dugisu tongan ba interest to tongan lega di stalemate oidana. Aduna to some extent ani magna khara kathoknaraga magi interest me amji khara sacrifice toknaraga compromise line nama porpagi darkar hoibasi any conflict studies the theory da masi form law and labor port amane ba. Aduda kanana togodoino.
kana yagadino. Right. Sai habigibudu. Ada dia maruiba. Ada ahan bada khwaidai lurisi kuki sinau sing maruina ITLF na harisi Manipur government gadi wari swasawai. That means state government na santi wari sanoi purupagi posim di ipong na yadren khale. Sundra. Ani subada sagi hana nenagi badumaina akoigi aeroplane thadar kadrai do. Delhi ki sima di yam important hoireko. Ado Delhi ki na magi moina wari sabji lotion bin na bagi one of the most important major actor hoidoi ko. Ado moi wari sabji ready de leibra leitabra santi purak ningbra ningdabra sisu question lei miyam santi pami sumi kuki ju santi pawamane khale santi pama in the sense that magi wari dulution bagi demand political solution piraga diloi tokna doni dena hoji phawada di kanam tan political solution gi wajingang na deb both center and state ko khwaidai maru already political solution du ne ba aidi yabai adaba sibok de khoi pi banga me kangluba mana kari khali kangluba da smai tawai khali kangluba na smai tawai khali ga na moi political solution khra di pi ga dong ne ba adu ju supi pi dre adigi di lurai dimension jina mu akhoi gi hana di lanji akhoi gi kuki na tawre maitai na halle maitai ri tale to ba ko haibadi kuki na bu to di lanji ji to koi phiam ni ga na khoi panara ba ji hojik ti mu maitai ji bira le re ba bira le di e to ai haiba yam jale ba santi gi wari ga sugja saroi enough is enough haibagi atabi ma khangdringai yaroi maram di we have to do something for the future generation aduna sum spina sum chayet khoyena dan conflict sum lega da bodi akhoi na mange moina mange atabi khangani ga hai si swai ji lai de ba ko si is short term measure ma'am si khoina khana kan sida akhoi uda por kha yarom si ai na sum ai samje ga khoi sai what in have what's kari we the adu ma so kari we ta hai do why what ka sida ga sida khoi central forces ma'am chaw later si sipai am later ha ni si lei pula ga khoi police ne ga na central forces ma'am pula ga lang mu later mane lang mu later kan se kari we ta ga nam chal ga solution le adu no hai pose solution ge haring sai do na kana ni da yaro ai na ga thing jam da adum sai sis fire dum sana force sis fire dum down to mina si to dri si kai no atopan motive mi yaw ba hai si jingna ni ngai oi body yam phajan oi ba jingna ni ngai oi si kai no ai kan khoi gi ai dis hana mo si pa ba ne sem si khoi gi si le do notice ki le kan si da ga si sis fire do na ga ga ni sis fire do le re cookie ma'am na suspension operation le re haji le hol si mai te ga tani mai te underground ma'am si hai ta re mo si le surrender to dri se asi irang se legri mo thorpe ya sila roi adu ma su si se option si phaya to ga ma pan le ga si le sin hen phara ma ne lan to kan roi ka khalan na bai bon si man bom ya ko khoi game plan sida chaw na ha ja khoi gi insurgent counter insurgent lab kan sida kai no da se phai line len si bai sin si no sin na ga so khoi gi kan buffer zone ngak pai oi to na am tin static duty en to le re jang ga kinetic me am nei khai na to hai to khoi si yaro en hai kan sida mo na si phai lag am le ga de du ngam hum thoi ba nangam le yeng le ke de no hai si ade me ta khoi na ma pa de yeng kan su yam kan interest yaw do mo da sa ha phajo prime sa si yaw treat na adu ga si G20 lag to re G20 la to si khosi ga me na le thai do tham ya bro hum to sum ade si to se na kan da sai ki si plan am yaw ga di plan yaw da se ga ha tang gi thoi da bi to o rum si ai adu thoi da por o ba ta bi da plan am yaw se ka sai gi khoi gi pressure le la ga mai te underground me so either sina permanent khalapa natragana thorte adan tholokpa thola kan se la kan moi long to ubyara na amai to na bagi monda ko thokoi monda ta hanba thor to sum le ga su yaro joni as pressure jo ba thor to sum le ga su from the pradam moi support base me androgi kado le ge na han kan ser moi su ta ad le yaro joni al si pose tanam sila pe ma or mas gai have pose khona possibility ko ta sen khang u na have de ar jang ko en ba kan sida report oi bra have si ai di khoi khandom to leram be su cha si am le ad immediate oi ba akhoi ji solution di quite fast ceasefire to ba lan to ga di ceasefire to do sha ya roi ba na ceasefire si na quite maru oi re ceasefire to bo sek ta ceasefire ha ga ya roi ba si di competent authority am na khoi di si di khoi government india oi tare government India sina ceasefire lautokpum changi aduga ceasefire lautokpu sida khoi international law da kaya tawnu du maina general amnesty pi tare
हाइदी लान तौबदा हाना सुनबदा क्राइम मचा मचा तौबसिदी ngakpibagi हाइदी मोदी सिसफेयर या याननबा मोइदा सिमदी मचा मचा क्राइम मचा मचा तौबसिंदुदी नोइ कैम नोइ मथकता प्रोसिक्यूट तौररोय and हाइबगी सिसफेयर तामसि यावबिबा अदगी सिसफेयर सि याद्रगदी पांग यार खिरो सिसफेयर से आइना खनबदा कैनोबो मोइ टारगेट यौदो मालेबा हाइदी डिमांड अमा तानबदा प्रजादे नोइ कापना देदना डिमांड आइसिदी गवर्नमेंट दा तानबा डिमांड एबो अखोइ प्रजा आइना डिमांड पिरुंगा पोती अदगी लौमी दुना फार्मर डिमांड पिरुंगा पोती डिमांड पिबा ngamba mi दुदा तौगदबने अदुना लुरिसदुना सिसफेयर सि यादा तागदी only solution is military crackdown tobo masi tawde di kam kano re ko ji santi wari saro lo military crackdown tawdraba koi kuki gi terrorist sing adi militant sing armed group sing si di kam kano re ko du solution do moi di anytime am hor kaneba moi ji mapanga sondabam changeba khara kapaga khara taw moi ji militarily crackdown tawdraba solution mayam si loi utagi he kam kano re ngasi solution le ni next year da natraga sai ani le ahum le amena kal ga hor kaneba ana moi ji military crackdown se machine ultimate solution ni machine do na wari table laga phamaga na long tang kaim kana roi sida kaim kana roi di moi di anytime the hor kaneba lan se aduna machine di military crackdown tawdana solution purpose wa yaro ad amana marak sida law backers sing se law sam thuai na hoje akoi gi tamo Dhanabir jo haibiri blockade si law da yada bani dum tawri gawati high court ki supreme court observation me amle strike na te ko strike to blockade ke am khene blockade international law da su yade starvation is a means of warfare si ngasagi international humanitarian law da thing ni ne ba adu so na tab india law da su blockade highway 80 section su yauri national highway 80 makha da su yada bane ba adu supreme court observation le di gawati high court ki case ahum rele taw hun me yade se no force to blockade lok thu oi se court instruction le adu khoi da kan sa na te ana law breaker sing si di peace lakera lawera law backer ki mathak tadi akan action lo changi Imphal Valley da su adagi haidokpa district sing da su adagi di chujang bu kangpu bi su law bu violate tawraga di law violate tawradi khoi law enforcement agency laini hai utpam kar lang utpam chang masima tahudraba amana immediate solution da akhoi da tawdusi resettlement je akhoi na su welcome tawtare maitai sing na su akhoi tampak ti ki sien khiba cookie sing do hanjan biro haina khoi na haiba tare khoi good will mission wena noi hanbir o ade khoi chu champur da mori da lebe si su khoi moju halal la si han tawga mai tawna kun su initiative ma hawdo pum changi